dengan sebuah lagu.
Mantap. Wih, bisa lagu naik. Oke, saya ada lagi. Lanjut. Saya bantu tulang ya, tulang loro pada kali rebe. Si Bamora di Batar aja. Satu be. Oke, lanjut. Ya Bapak, saya dari sana ya, ke dalam ya. Sudah.
tulangan. Dua nama Raja Raja Pangkau, Raja Raja Septuri, Raja Raja Singira, Raja Raja Sturus, Raja Raja Utara, Raja Raja Ketan, Raja Raja Sinapura, Raja Raja Selatan, Swaswani, Pengumuman dengan sambutan tunas marsada. Swaswani Pengumuman Sirajauluan Kayu Tinggi hadir. Orang Musik sengaja lagi. bagaimana menghadap hula-hula saran kan ini dibuatin. Musik pun bisa semua wifi bang. Kan ada pun batok kon aseringan. Musik pada, kan? Pakan ini, aseringan aku buat. Swaswani pun nak pulang. Sudah kalau sudah bilang, obatlah. Aku kita mulai tak ada berkidau di Indonesia. Seterima Raja Nabi Raja Bulan Angka Tulak Nabi Nawar Sarari Amin. Semua nama kasih kami nak kimpi haruni Mona Tulak Nabi Raja Raja Sinaga. Dalam sinar bilang anak sahat Nabi Nasudah Tulak. Berpanggilan Mahami Sabtabi Tuhan Muna Haruni Mahuli Daun Tulak Nabi. Mula pinung tafet yang nambabala 10 minit naik dan nambabala naik. Saya berkata kata Tulak. Oleh itu Raja Nabi Raja Bulan. Lanjut mak. Kita gubernur dari asa Lanjut. asa tahu aja tekobi tulak 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 tak. Lanjut ya. Kita raja Sinala. Oleh itu Pak. Mainkan. Tulak. Selalu ingin bertemu untukmu.
Oke. Setiap itulah air sudah lebih dan dia sama. Tidak beda. Apa ada orang tulang? Orang tulang. Ada. Oh, orang tulang. Ah, ngaro bene, ngaro. Nabila. Orang tulang belajar yang sudah beda. Soalnya kamu tulang, daripada ada kami tulang muna. Soalnya kamu tulang. Upau bereng asa buri baka kubayangan betul. Raja kami nabertakkan si kami sodak nari. Ihamu horong ni hula-hula yang soksori tulang kami. Hula-hula raja Manalu. Tulang Raja Lumpang Gaul. Tulang Rorowor Raja Simamora dan Bataraja. Bona tulang
Raja Sinapela, hula-hula nama Marangi, Raja untuk Pangkaun, Raja Situri, Raja Sinaga, Raja Sitorus, Raja Utabarat, Raja Arianja, Raja Sinapela, Raja Silaban. Suasoni punuan sahuta tunas marsada, dohot kumuan sirajuluan kayu tinggi. Molo nung raja ini hamu hula-hula nami tulang nunga basa asa ta mulai ma ulota. Waraja nami abe mulota gabe ma jela poras. Ada partik kenon ketemu di satu tiki Tuhan ke. Tulang. Dihita namar Marangi dan lubobi paran ni Raja Napasang si Jabodetabek. Di hamuha haduli nami, sosone yang diduli nami. Ima nang tabereng nang gustang abang nami di sonsen paparan ni juara sulupau. Asa tinali inna uli kuling tados tuli holi. Moro na marulaw na tungang iduli, ahaduli ma nagabi panapodi. Sosone si balik na. Moro na marulaw ahaduli ang iduli na ma nagabi panapodi. Sunari tutu di hami ma perparan ni juara sulupau ma namar si tahun. Jadi umasat tadi ma tuhamu. Raja ni haduli nabe tarumo bi raja tondagani. Sosone ahadulani runggu madeda. Sosoni anggidu rami opulita. Amuma raja nami nagabe raja pengadusi suku-sukun ni udah doa katulakta apa ada di tikor partikeror fasat kami batu babu aduli kami doa anggidu nami. Mauliate mahadi hawan ho bersama hami raja yang diduli nami pinopornya tuta joro silupah. Takas matutu seorang kanidok ni anggidoli nami hamu matutu hasu untuk bolong di lota sadarion. Takas di pada jahamu hami hadoli dohok anggidoli muna dinalaho mangidoho aha nasolot di hati-hati nagopang di pusu-pusu dihita nama Marangi di perborhak ni na tuat-tuata di bagas tikyon kucalo hami nei dohok dinggan jala hulehok kami di bagasan untuk diroha. Lau soni ma dihita nama Marangi pinoparnyuk kana dulu. Siap kami hahaduli muna pinoparnyuk putta tuan nagani. Nunga dos tahinami dos rohanami dinalaho pasahat tuhamuna. Ang gidoli nami pinoparnyuk putta runggumalela songoni nang pinoparnyuk putta Raja Duarita. Hamu mana mangidoho si pangidota tu raja ni hula-hulata do tulanta dia pertua ni na tua-tua na tahaolongion diari marsobo otte partikyonon upasahat kami matu hamu ma namardos diroha pinoparnyuputta runggumalela doho pinoparnyuputta tua rita itu raja sidok gati ma Mawate mah di hadoli sa pinapardaputta tong nagani ida tutu urina sawang kata ni tua-tua na mantok nilugahan ni masulubulong nilugahan mo na pinobik mola marulan hahana ang gina matutu nagawi pandabdori sa ni manang sibalik na nunga dia lusi hadoli sa hasutak bulan sa pinapardaputta juara silapahon mula di kurang madi hadoli nasang ni madi huga hadoli namin siyang kami pinapardaputta rung gumalila nunga dos tahinam dohrohan namin ang hadoli muna sa parang iputta kitaraja to ritar kamu mahadali narbus mitahe keparang berputar kumalela nalaho magulahu dibantu dengan kesadaran kita sama kami nanti mulai Mauliate madihika saluhutna akka amatta raja doh inata soripada ale-ale donga sahuta saluhutna mahamu nama kaholongi hami naro di bagasan tikyon parjolo ala suasana terbaru doble parjolo mahu pasar kami selamat tahun baru mah hika saluhutna nunggados pakkakayon sadani roha diangka nama Marangi
masih pade-adean lau mangalului hasadaw ima dinalaw patol hasun akana sorok dia tiatet kana gupang di pusut-pusut ka di nongbustang ima yanak kon nami ima opurni si gibi sialani kapaho marohat ka dapok dotikina no jukpa na obas na karnumobi ihamuna akka donga sauda nami nang akka ale-ale nami alanu nga dapok tikina tapahohom ma rohaka kapay hukihuk ma dohot si rajauloan setel tinggi dohot pumuan si rajauloan na dong di kayu tinggi kapay hukihuk manon acara ka karnumobi maradopon uduran ni hula-hula ka saluhutna. Mau lihat mak? Mana panakasi majolo kami raja nami sahalinaya deh asal dia kan non buyan non takas tiap kapajuan tinang ro mangalusi digokon duhut jojo nami. Na parjolo horong di hula-hula ima hula-hula rajai raja Manalu buah raja nami nunga para sekodo rakada tulang nami mau lihat ma raja nami tulang nami rajai raja Lubanggau anggota alang hutar dirak pola binian mekel di tulang mamerengau alai tom dola lila serohakku mamereng kato da tulang tulang robot nami raja Simamora di Batar Raja itu nak kinona teh hadir dohot tulang nami raja Sidap Bela sertabi monotuk pehujo tulang mate soalnya mate tukina ayo sorti alusi hula-hula nama ranggi raja Lubanggau pajuan maragabi majalah Horas raja Siaturi pajuon ma tunasida gabi majalah Horas raja Sinaga tong ma pajuon gabi majalah Horas raja Storus gabi majalah Horas raja Huta Barat gabi majalah Horas raja Harianja mulai ma raja nami raja Sinap Bela tong do raja nakunate gabi majalah Horas raja Sidaban gabi majalah Horas inama rabuha raja nami dinamar panak kasih kami nungarada putikina karungobi diaka gokon doh di buah nami ima di parmoding ni ima angginami anakon nami nabostang di jolo nami raja nami boha ngasong dasikok gabuta mulai mau lihat emak nyoma jadi sekai bolong ai yang begitu rohan kapulan kalau saya tuturin ya ai yang gona di abangan tulang lubang gaul ai pupus naon alau don main ison alai tong don non masih pasangapan diak uduran itu lah behar raja nami parjolo kami maduk mauliate jala mangido pasahaton ima ala suasana tau baru dope dihita salutna diak kahaurangan ni ima yang kon nami nang jumolo maru mungkin danga pala kok di pasahat atau baruna ala naung ropak sahituni sialani parjolo mahami mangido maaf selamat tau baru mah dihita salutna raja nami tubok dolas ni rohanami molope ramar hite akka telepon dohok buya di gukun nami alai di patudok kamudo parkuti holong muna makaholong hami ima pamurung jala adong do naru nama saidau di perserakanon adong nasihat Depok adong nasihat dia raja nami adorak sekau dutinya ulota
beha aladok dohu patu pahami ima si panganon asa parjolo hitanya mardok pugu partikiano ku pasal kami tuhamu tulang nami salut namahamu ujuran ni hula-hula nami boleh ati mak Iya, boleh deh di hamu gajahnya mamburu nami raja menolak takas nakin didok kamu mulo raja niambanan tulangmu nama raja lubangau kami mengikutum mahami di budi hula-hula marga mananu doa tak hula-hula nama lamar hanti palang kulit doa tak tulung masih jadi mengaimpe mulo pandabot mulo tupe parjulu kami manalu siate upasapin magwa para oh ni mulo siap kami pandabot dulu tahu ulah mana makatai mula nama si pamanong pun nang terudi anai hata kami mai sen hula-hula manalu partikian nama pasang kami mah tutulan bepegang Jadi ingat itu doa jadi bahwa abad hudul sama nidok ni panurut tanati hamu mamang uluhun laut tahun terus maruhamu gunungan hami piham sapuni hidunan yang bohong nami alai sama dia pedos nirohata dan marcos nirohai masa tahu aja partikian masa tahu duti kau lalu Mik, lawan mik. Mati. Pinjam ganti. ada emang burung jadi nggak kali panido raja alam sabun hula-hula lumuna kami asli dohan itu lantak pas jangan kami itu lang nabuzir kami marado pun hambak kekilang kami doh kami kami di ombasa di ulau non saat kita mengihutan non tempo labi dainan muda kami tak terus semua ulau non soni amit pun king bah dia menadu menggan lima tahun lahir angkat tadi waktu kami dan kamu apa ni doamu katanya tolak bukan nami lo mana deh ya jadi sok marah di tasaduh nanti orang ni hula-hula dok tulang terus marohata tahu duti maju pangkata yang non kalau nak si panganon tahu duti kenan musim jadi sok lima manggur ada seluruh nami orang ni hula-hula dok angkat tulang mana turun tahu duti makatai mati hitam tahu duti kenan tu nama si panganon parti kenan pasal kami manggur gabi ma jalahoras raja nami ay gudang tuet laut bismirohado ay siban nasam ala sangat ni hamudo akka hula-hula nami ay bula di sadu rokko di makaniari da tulang di sadu ibotoni inantahami jadi ko sangat do hamuna tulang nami ay dangat dong bating bere batik tulang do ado jadi mulyati matulang jadi dos marohatta dia ka ilimu nami dinarogok bobo nami tuhamu saluhutna uduran ni hula-hula asa pirtarotok nami lau patol hatson do tarlumo di majalo akapanuturion siap kamu saluhutna hula-hula nami rajai raja Manalu tulang nami rajai raja Lubanggau saluhutna mahamu raja nami nahupatul kami asa anggia nian tutakas di panuturion Dumenggang majolora di rohanami pangidua kami raja nami asa dijahahon ima jujur golu di beremuna yang konami opuni sujebi naum kustang di jolota bah raja nami itu uhun nama korup ulah kamu mau lihat mak di suhu golu nami asa radi mahamu majahau jujur golu ni ima yang konami yang ya opuni sujebi mau lihat
di anu saluhukna dengan tribunani Sabi gulang ma Kepunguan Na sa dua Sembari Sa namin ma Jujur guru ni Ama namin Alami Yang kami bojo Partikia jujur ngulu ama na huhaholongi hami doktorandus jautar simanulang MPD marpangguari manang mar opuni sigebi opung nami ima opung guru pamolus simanulang mangalap buru nirajai buru lubangkau anakna dua ima sada oppu barita uluan rak dohami dison dohot ahadulinami oppu barita uluan anak nomor dua ima oppu gajah anak ni oppu gajah sada ima oppu risa anak ni opurisa sada ima opu manuhar anak ni opu manuhar sada ima opu jautar anak ni opu jautar lima ima sada kapung Lukas simanulang dua Artias simanulang tolu Oppu Dominikus simanulang mangalak boru nirajai boru lubang gaul siang sosor tangga anak sinomor 4 Oppu Mian simanulang mangalap boru nirajai boru sinabela siang lubat doluk 5 Oppu Pahala simanulang mangalap boru nirajai boru siregar siang papade anak ni Oppu Dominikus simanulang 5 opat boru sada bawa boru siak kangen sada Oppu Slamet boru manulang hupa hutahami tu anak ni amang boru nami lubab batu boru sinomor 2 Oppu ni Sirangga boru manulang hupa hutahami tu anak ni amang boru nami lubang gaul anak sinomor 3 ima doktorandus jautar simanulang MPD ima nami natapa adopon manang marpangguari marpahopuni opuni sigebi anak boru sinomor 3 Oppu bi doktorandus jautar simanulang MPD ima amanami natapa adopon mengalap boru ni rajai boru manalu siang lubaraja boru sinomor 7 Oppu Bisara boru manulang hupa hutahami tu anak ni amang boru nami sinaga boru siap pudang ima Oppu Immanuel boru manulang hupa hutahami tu anak ni amang boru nami purba sian utaraja dulu sang amanami doktorandus jautar simanulang MPD manang marpang pohopuni opuni sigebi mangalak buru ni rajai buru manalu tubuh maibana tanggal 15 bulan pitu tahun 1955 jalamar hasohotam matu buru ni rajai buru manalu siang hutalu baraja bakara
tanggal 27 bulan pitu tahun 1980 sada. Di basa-basa hutu hatta do tolu dak danak dinasida di amanamion dua boru sada bawa anak na perjolo ima boru pangguaran namar guar Marita Melani boru Simanulang SSI marhamulian tu anak ni amang boru nami sinaga sia sibutuan ima Abdon sinaga ST di basa-basa hutu hatta do dinasida tolu dak danak sada ima Gabriela boru sinaga ima pahopu pangguaran ni amanami naung jumuluon anak si nomor 2 Timotius sinaga anak si nomor 3 Samuel sinaga anak si nomor 2 ima Dominikus Alfredo Simanulang SPD dang marhasohotat dope amang raja inang sori bada ima na disapikko na jongjong na disapikko amang raja inang sori bada omma arsak ni rohani amanami nong jumoloon ditikinguluna satu jungdinguluna dang marsahotat hasohotat dope marsoba mangelek hami tuhamu saluhu na hula-hula dohot tulang nami anggia ma dipudian ni amanamion hatop dapot sirokap ni todina ima pangidon nami jalapos dorohan nami ditangyang muna tuhame akka raja nami dohot hamu inang sori badat siap pudal si nomor 3 ima namar goar Elizabeth Marta Tilova boru Manulang SSI dang marhamuliat dobe tong do gumos pangidon nami to hamu salhu na amataraja do inata suribada asa pitor hatop dapot sirokta ni todina dipudian ni ama na haholong inamyo jadi punguma sude pinopar ni ama nami na haholong yon anak buru hela pahopu pitu halak amang raja inang suripada porludo pabotohonon nami tuhamuna saluhna ima parsahiton ni amanamion na tanggal sada Januari 2020 di tahun barui sehat dope amanamion majalo akka keluarga do merlas niroha di tahun baru ale tanggal sada borngin mengilu sesak napas ma ibana jala langsung dibuang tu klinik alai di kliniki ditolak ma ibana ala sesak napas nga parah dilahiri homma ibana tu rumah sakit Ananda Bekasi jala langsung tu UGD ala sesak napas nga semakin parah jala kondisi setengah sadar dipasang ma ventilator mana alat bantu pernapasan jala masuk tu ruang ICU sudah dokter doh tenaga medis berusaha asa kondisi ni amanamion stabil dung hira-hira 5 hari sadar maibana alai makatai linglung jaladang nyatusan tak katayonna penjelasan di dokter ala kondisi ni ginjal dang denggan akhirnya racun masuk ke dalam darah dibuat tindakan cuci darah jala dilaksanakan cuci darah pertama merdalat doh denggan dilanjutkan musai cuci darah kedua mardalat do denggan jala alani ima keputusan siap dokter boima amanamion dipabidda tu ruang rawat inap tanggal 10 Januari 2020 manang hari Jumat malam jalanunga tunglas rohanami alai Sabtu tanggal 10 Januari 2020 sore tiba-tiba kejang maibana drop ma kondisina jala kritis jala dipamasuk mamuse tu ruang ICU sampai tu nama rujung ngolu amanamion hari Selasa tanggal 17 Januari 2020 pukul 00.40 siang sonima songot informasi singkat persahitonna
Ia amanamion uju dingoluna berprofesi PNS sebagai guru dosen jala jabatan terakhir kepala sekolah SD. Jala songonima dia kapar sorion siapari si ulahun adat do amanamion sebagai raja perhata jala penasehat dihami optu juara suruk pahon dohot di Raja Napasang sejabodetabek. Amang raja inang suripada tong do pabon nami tuhamuna saluhuna takasong nataboto parsahiton ni ina nami ima optu gebi buru manalu na sama-sama maboto hita songod dia parsahiton na mangido dohot gomos kami tuhamu saluhuna terlumubi matuhamu raja ni hula-hula nami raja manalu asa buak kamu raja nami ina nami on ditang yang muna asa tunglilihot di bana hahipasam bolong sahit sian pamatangna asa tanggal dang diboto purtua logo asa tungtiur rohan ng pikiran nami di pasu-pasu tuhak kami lahu manguluahon siulon nami terlumubi ma dia ka anak dohot buru nami. Jadi marumur ma abang namion saunari ono puluh walu tahun. Songonima jujur ngolu na boy upasatami tohamu saluhu na amat taraja do inang suripada. Dio bason upasatami tohamuna ay tungadong singil manang utang ni amanamion radido kami menyelesaikan dohot paringatus. Jalan mo tumadong ang kanahurang lubi pabirna ang ilumar kami berjulung asa tu ajaran kamata di bata di gani dia puna semonima jujur no pasahan molo tumadong ang kanahurang lubi pakatan nami berjulung kami mangidong mahap mau natin di pasahan rohan nami mau sungguh ba pasak tayo Pabuat ugut tak. jadi songonima dihamu amat taraja do nang suribada Ido, amang raja inang suripada ditunggu rajata sadarion tahataima so dia sugut nalosi hula-hulota disoban ni nami soban ni nami tu amusan hukna raja ni hula-hula dohot tulang nami raja nami rencana nami dimsidung ulon adat marsugut langsung do bona nami amanamion tu bona pasugit ima di huta simangulape bakara mangido mangelek kami tuh museluhna raja ni hula-hula do tulang nami asan giat di patiur amat tadi bata perdalanan nami sahat tuh huta bakara jala song-sonima nang acara dina pataruhok kami aman nami untuk yang pas satu ini tong diturun-turun ni amat tadi bata song-sonima musik nang acara kami mulai kita bakara oleh itu di pasangan kami kami Maulana mak di suku di amat tahun jujur ngulu ni lima opun di sini budi. Sonima raja kami masuk pamangelek kami asa tuturi hamu tarlumobi ima dibere muna di opuni si gebi doli ala memang marupu ocean buru dope gabit opu di sima di kapajuho nunganian matoras akapupus punau alai lalap di parlalapan mahoroa dang dipikiri lahu marhasohotak suat somonima nang ditangyang nami asa anggiat dipudian ni ima bere munaon hela munaon asa anggiat adong tubuh roha di bana lau mangalului do sirokap ni toki raja nami tuturi kamu mahami asa anggiat tupir tarok nami lahu pasol patol hatson akkana solok di hati-hati nami nagopang di pusu-pusu nami ia beremuna helamuna
marumur ma ibana ono puluh waduh tahun. Raja nami mulu di umur nian ai sugari ra dilului rokapna dang marobuni sibe alai suni mahorwat ini sialani dihirim rohanami do raja nami songo dia mama belasni rohanami akka pupus munaon dohot hela munaon partikiano pasar kami ma tuhamu hamuma nalau manuturi kami mulia tema itu hatta mulai temanang di parsorata naki ngamang guru takas do upay uti utami jujur ngulu ni hela namin ang marujung nguluon jadi mula didok ni dua-dua dang si manuk-manuk si bon parandora dang si todo tepuk si lomone mo adong dona hato adong nalabat alai didok na dua-dua musik atau padung na niya duna labat adong na pinema asi maruhani Tuhan tasen nileo makanaw dito paparang ni hela namyo matuto na botak pasirok pa mitrok di jadi naking namangi do mahamu tayo pang guriyo tuhamete taringot ni pertuat ni hela nami opun ni sigebi opun ni sigebi iya molo sian hami hula-hula muna amang guru songon dia ma las ni rohamu ido si batu paon kami alai molo pat gabut siap kami buat tu si hami dunia di habatahon kai molo dapat di mana sari madua nong mana nang maranak marburu ma jala marpau pusian anak marpau pusian guru dido amang boru pun nating ayat udang tuing laut dos niro harus si baik asal molo partawat sian hami hula-hula muna raja manabu nau lima pangidoang munai molo tung tabanako pe hela namio gawi sari madua ima rapan uturion na pardulu siya kami alai andorong so tiga beo kamu amang boru pasan kami majo tuhami orang di hula-hula do tulang muna mau lihat ya raja nami jadi song lima di tahorong di hula-hula do tulang takas naking di pangido amang boru ta wala tung pe maro punisi helata beretaon ala di pengilmasi dan naking ulaon sari madua pasat kami majo pardulu tuhamu ha baru nami raja lumbagao songon dia mabana betul abalat abang nabi nak pemulan kalau sama kami dari situ muna dia mana mapai ras rohamu itu siap kami tulang betul ya mulai tema dia baru dan adong teh harotas mengai sautik teh kami mau lihat karena kosong bagian lagi jadi upasat kami maju partikian tubuh tulang sinaga pas teman yang kosongnya mari bona tulang sinaga ada botai bona tulang sinabela mau lihat emang tulang robobot raja debata raja Simamora gabe hula-hula nama Ramarangi Raja Haryanja mereka ngomong seorang gabe kata orang raja hula-hula nama Ramarangi Raja Sinambila tau songon lima tong pada bota mau lihat mati matu kuna tulang be oh mau lihat jadi song lima guru nunga palamar lihat-lihat kami horong ni hula-hula dok tulang muna las marohamuna las marohata di partuat ni hela namion tadok magwarna sari madua naning dohon nami amang guru takas mapasisir hamu kadi masih pangidon muna saliman uturi mahamen mau lihat amang guru mau lihat ma raja nami tulang na bukju
ay ngatiyo na riyong di pinggap paso akka hula-hula doho tulang nabudyo doha muatong nasutong tradi mamasumaso pirtarotok nami las roha nami di panuturion ni akka hula-hula dinaw diduduhamu nasolok di ati-ati nami nagopang di puso-puso nami jala upay huti utami do raja nami na marliat raja ina kinon laho padoson tahi ima dinaong giulopon raja ina kinongan ima ulaut tamar sogot di partuat ni helamuna beremuna ulaut ta sarmatua raja nami gabi macam orang alai mangidutik kijolo kami asa hupatoraka hupatorhasami tu kami akan ramar-ramarangi suak somoni nam akka ale-ale donga sahuta nam akka hulu mihami jadi somoni ma dihita ramar-ramarangi tung tek takas dola kinon kaelek raja ni hula-hula ta saluhut na uduran ni hula-hula asa dituturi na sida hita ahama nasolo di hati-hati karena gopang di pusu-pusu ta alai putor di dodo na sida do na di roh tau naung dioloi rajai di partuat ni ima yana kota marsogot opung ni sigedi ima ulaun sari madu sialani dihamokka ali-ali do sahutan nami relak mangulupum mahita manggabehon akka hakadauli do panuturion na pinasahat ni akka uduran ni hula-hulakta gabe ma jala horas jadi sonima taudutima raja nami Dahuli bang. di roha nami nian jala pangiduan nami ala tulang lubang gaul ma nani abangan Dahuli bang. nang ditiki parsohot ni anyon anak namion molo lubang gaul di jolo ba hula-hula manalo madipudi sebalik na semuanya. Jadi di rohanami nian ba ulos sakut ma siap tulang lubang gaul jala ulos tujung ma siap hula-hula ima manalo atarima raja nami ayang gua kanas ngano namangi marah ima anggo sudoka raja nami partiado ko sa kami tu hamu raja nami raja ima napa jojo hon song satu dia nganek sipatu pomu di nama belas rohanami akka pukus no mulai ma setabi udang ma diluluan na pinarsanatan kudok kami nakinga mangguru rakan na bulan na pajuluhu anak ini langsung mabek kamu sungun dia ma konsep muna sali manuturi mahamen do unang pola malilikuhi dan manamang guru sada di doko kamu sada patorangon nami sali manuturi mahamen do namang guru jadi tarsonom man yang dauli ma raja nama aido manat ninna sudut ala lebih manat do sidaro hada ido nama dong akana orang lubi jadi untuk rohanami nian di napabor hatton ima helamuna do burmuna songon na hupatorakal di pangiduan nami ulos tujung ma sian tulang lubang gaul ulos sakut sian tulang lubang gaul ulos tujung ma sian hula-hula manaluk jala jadi jam 10 ma jalon nami ima tulang lubang gaul mangihut mamusian non hula-hula nami rajai raja Manalu suak somonima nangan non juduran ni salhutna akka
hula-hula nami, hula-hula namat haha maraki. Ia perjabaran raja nami adong do songon konsep nami. Ay dia anak ini surat ini. Jadi jala buan ni ima helamuna dohot beremuna ima lobu sitio na tinutunan. Jala parpeak ni hasahatan ni parjabaran ala tulang do di sorno malu banggaul ima tulang tubuk ma di tulang lubang gaul jala tulang bona ma ima di hula-hula do apa manalu jala kasoba-soba manon ya kasoba-soba nagot maanon juduran yaka hula-hula do bona jala ulau tak ulau sadari kemudian use jala los jabar mangihut ma raja nami du manon hulian kami akan dipasahat ke kamu non do akan apa tinggal tamak kamu mana dia penon kami ke pamulung muna tadi mahamian non lau madapot kemana-mana kami jala di pangiduan nami penian ala memang mungkin aktar kejam kawat kita muludungan no selesai pasahat ton akka pajak nami balas pakamon nami ma asa marlepu bumuna di tong mengajar AIP konsep nami don raja nami ala yang umpan itu lion tong do siap kamu bulan di tulang nami bulan nami selalu atarima raja nami molos yang godang ni akapar gue di holong nanumay amuma raja nami nama bilang-bilangi asal anggota kami semua dia pagi dunia raja depan dunia raja nak kinot bohama asa tungguk las ni rohanami atarima raja nami nasolot dia kaya nami dagopang di pusu-pusu nami partikian nolio ku pasar kami matua mubutima Oleh tema mangguru mengatakan nakin di paboto kamu soal nama itu tuh mulu ama itu nama rujung mulu siat tulang ma ulus sabun ulus tujun ma siat hula-hula saru pada datot taman buru di hubba las marohana ami disi ala la sudutan nami ra ala tadok do ulau tasari madua lau sudah ko kami ma langsung siap kami pardulu parbueni ha wolong nami tuaka bere nami on asanggia marhite-hite tangyang nami makirap sen nadao manggora sian nadoro dapat tak kasih rok kami to dini iyo matuto raja nami pasaton nami ma ulos solo 5 4 inaruhaku songonom ma tolu beret tahun tubuh nilai tahun sada-sadama jadi ala adong do molo tohodi pola siap buru do benyan alai hubo tohami ngagabe pahopu nami buru sada matu anak tu pahopu anak sada tu pahopu buru iben norok makin lima ate yaman pauno maha olok iya jadi bulus majalah siap kami teh olok dengan penampakan baik patut kakak mah olok jadi mau lihat tema amang guru di dok kamu nakingan laus ulaus sadari jadi narohaku molo ulus tujungian non ala ulaus sari madu ado las supaturu kami mana kate tidak pola nakok behamen non tujabu lalos nang dohonok ku disietong batang kasman non baik kamu akar piso nagajah gabi jalan orang raja yan ngoy pala jula amang guru kunat kining nang paling kaltangan nang nakalew nang maksud na paling kaltangan tadok luar nabi jadi tadi oke. Jadi iralak masa tiga mangguru tadi ngok dulu sih 5 main na naik pasaton nami sada may ulos 7 2 matu bere nami sada tu pahopu banonggo arwanda sida sada matu pahopu jadi 5 biar aku holong mah jadi budok nakingan taringok tupar jabarani basaru padok yuta nami besi mamora somoni dotok parjabar naneng dohonom nami amang boru hiran adok neng dohonom puna nakki
taringon di Parjabaran. Tohodo si lubu sitio nakinda tinutungan. Manang nagantinay do ba naman? Tokoh Isi tohonay do te. Mo lihat mah asal nang masih oh ay nga be wala pe sabu PPKM kataban mamse sa Somali asa terbuka do hidup. Lagu dari semua habis menangin nasi. Jadi mau lihat Mang Boro. Aduh dengan doa terus ini. Nakingan mula parjojor nai pas Mei parjolo manon hula tulang lubagaul pukul 10. Kalau hamet dong magihut mak, kalau kono ta pukul 10 sana. Duk sipurna sigat lumara cara masuk mahami hula-hula dia. Urang tu si Amang Goro di dok kamu nakingan Jabar mangihut. Masomar pula di tanah pasir ya, nakasih soalnya. Malai bahamon, malo bahamon nang mangato. Doho taka sanan ni ulus nanay si pasaran namin. Di Majora sementara siya kami mau tumadungan naka nasi muda bay hanebe. Mau basahan nakina. Duk ditujukan langsung mani batur tu awasan. Oh. Matakas. Jadi opir pasat kami maju tuha baru dulami raja di Bogor. Kami maju kapan? Ada yang diperhiduran dalam satu hari semua ini di hari dunia kamu jadi hamur orang dan pula kecam dari waktu dalam mengatur hari nasur hiro hanam di situ pulang karena buat teman-teman ni hamur orang baru nak buat saya soal itu yang itu nakin apa yang kami akan masalah yang mana ada nasalna jalan mana nasa muni kamu Tuhan. Apa dulu ulang? Kaya patak kasanggoro lang ki. Di pangulian ni rektor yang kostang di Yulot tahun. Siapa? Alani, kalau di patak kasok. Ki patak kasamangbor, wah Tuhami, mula Jabar, tulot tahun. tutup Umar hudung ki, setabi ang muru. tutup Pasti dia dulu lagi dapat kasar dong. Marhudung duit. dang marhudung tulang Tidak ada. Oke, ada. Kalau keluar main di sini dulu, ada cuma dengan. Ada. Itu kata kasar nami. Karena si Pata, saru ini berita pora dua di rumah. Rai si Pata dalam berita udah sama tu sih dong. Juga mereka dulu, salah mengalusi. Itu jadi ada mah zaman baru nami. Kalau ada mungkin setelah bilang apa kasar ruang menguruk. Pikir kita hetakas dari pagi muna. bago di pangiduan namin yan Kurang bet kamu, ha? kurang bet kamu pagi muna. Sada ay magunak ko din itong do tinamajaro itong Ay, tanggalong ko na mga kuri. mamla tiga pengagudan artinya tortura manggulit na saum motor niya kulang sa gabi kami Oh, di awang jadi so di awang guru nami. Anak kami do petu tulang takas ni ban. Jadi sudah lah kalau lulusan nami. Jadi orang do tulu itu ni layon so lulusan nami suliyo. Suang sokoni hamu akara marno asalu tua. Saya ada non utus satu hamuna. Saya ada matu bahopu. Tulu matu tugelle. Do sabut siapa sekali saruna manggur. ima raja nami na dihirim rohanami molidok na ketua dak tukab batu dak dakat cibora dak uturat dak wakana marumaro dibutuh hamudo na solot di rohanami di tadiatson tulang na kilon siap cia lebar mater masuk dohot ulos ulos sabutate jadi sudah tuh kamu di si siap ulung perjalanan
ba kita mah mengatur marsugut anggola Buti Bang Guru. Wah. Ya, ala itu pakatan nabi do tu suasu juton. halo Jadi ngaswahnya lagi majalo saku masada ala tulu dengan ini layon tulu si ulusan nami sada saja wah saya pahopu saya mau utusan saja lagi matuna sida jadi ala rong do itok kulison itu ni layon jadi ya kulo tong sada suang ini hamu akan ada matong sabutuha amang guru nami utusan sada nama hanggi amuna utusan masada matuhamu imam siapa surat to kamu kakas di sijal apa parjojorna marsugut apiahanna siha ulu nama naraman tuhon ise sakotanna jadi imarra melihat mak di hamu tulang nami masa hata bihamin nak bisa nagat yang itu bapak santa umat noli Boleh tembak di kamu baru nami raja lembagaon sonari bertikin pasal tami mah tubuh tulang sinapin baik mama malate sedami dihamuna sedok dok kamu amburu sepata nomor beliau na kamu do tulak kamu kalana pasti nomor dong atu ni kak jadi hauson sian gona tulang dalam lagi do hami tu hamuna gona disebuton asara maju mahamu gona tulang dohot hula-hula nama haha kami ima raja sinapila jadi sokongan ulus lau sepasakon nami sian gona tulang 50 mat ima sama aturanna sada mai tu atau pandi boru sada mai ko anakna sada tu popuna sada mai tu anak ni anak sen nabol sada matu malate masabdani di amuang gini na misimanula di Jakarta dong ada sonari na matulang san bakar na matulang ya sebakar meyatin jadi terbukti amang boruang dibeli kumoto hani sama-sama perbakaran kami sama-sama masih dandan mulai saya naging satu dalam pertuturan termotohan jadi mana-mana nak kening dulu alana ya opni datang pada poli 2 hari mengun nakit 5 tahun sinaga alaya habis sinabila alana pada habis petakas tu angin sa sinabila ada muda di Jakarta jadi kami ala berubah tempat kata namun sombong kalau ngor harami marberehon ibadah pada 36 nama jadi benaga bilakin 5 jadi tolong nih parjono parni pada pohon 2 mah anda tu pinapar ni anggina dia hapiahana saya itu tasoni mah dia mengarahkan Ade butuh pakai boy bila potong langsung melo sama-sama dengan narama mendatang setabi raja kami bolo ulus sian hula-hula nama ranggi sinabila tul buluman saya ada itu anak saya ada guru atau kan saya ada batu pohon soni masih angkola tulang dohot hula-hula nama ranggi sinabila jadi iya jadi mulai untuk dipisah kamu benangking sian 5 sian kona tulang tulu sian hula-hula nama ranggi berarti walau alarak masuk dengan nasi dia masuk di pasada jadi bisa ada mah sudah masuk mana saja iya tahu dulu tiba saya tulang robot tulang nami raja di Batara semua
Horas. Oras. Kesian hari si Mamora di Kota Raja. Cuma robot. Robot. Jadi opat kesian hari opat ibu. Anak kita kita pulang sadar bahwa dua sadar bema ya anak ini. Jadi dua pulang sadar. Jadi opat kesian tulang robot. Gabi jalan orang. Boleh hati matulang. Surat tok tamu. Opat ma sian tulang robot si Mamora di Bataraja. Todo ti mamuse hula-hula na maranggi haranja. Ginuluan na Sarimatua Dison kami marga hari aja songon hula-hula ni namar tinado ima apa nga hula-hula ni henakku ama Joyce apala nakaningan nama Zahwa jujungon amang baru apala dipatikyanan ng apala lasir hak mamer kamuna raja ni kamurona niretanguna apala dipatikyanan kada matong berek kunang gustang di julupta siulahon adat penasehat di hamuna parsinago dari matong dan ulahon apala di selama di uluna di hari tamuna apala dipatikyanan asa dari matong soalnya sebuah tua tak bulan di sebuah gading di loni pangiringan horas dari gading matong hamuna manulang raja napasang anu mata kasar masih paululi Patutur raja namin. nolos tersingot di godang ni perbuan lawang nangis yang marga hari aja sama hula-hula na marga dohon tulu bulung mah nolo hira-hira hurang une uido tapa une hira-hira asa hatanna ada undo sada tu yang lakon sada tu boru sada matuh yang nami ama Joyce belum siap panggilan nami tu panggilan nami udah hamang baru mulu hira semando bata ulahon hira tu bere nami ma tu naso marhasohotan doho tu bere nami naso marhota saburu asa mak hilap siang nadau majusan na jono di surok betodina tarsoni mas bahak ni ulus yang kami hula-hula ngamar tinudohon oras mah tulu-tulu tarsoni mah mang buru atik deha kurang unik Tuhela nasida ama Joyce sada jado tapi dulu. Betul. Ya. mau lihat ya? Molo adong ay hindi si pata molo adong dongan adong mana mangguis budi boha molo hutapay kami hado satu pahop eme opa Gabi opat. Nahuli ba raja namin? Alay omak nanok gabi pahopu dapot omak na daw. Sada matu nasida buti. Sada masude idot tamau na asatong mahir dengan sada ma tu bere nang marhamulian jodoh pahopu. Itu ada. Jadi sada jodoh tu helamuna jaga biopak mah. Maka kasih. Jadi mau lihat mak nianan gono nambagakian bahasana sada mewakili buru, sada mewakili anak, sada tuhelan asida, sada tu bawa ibu nambar. Alai masih itu sabi sini. Jadi mau lihat mak akamang buru. Numata kas naking mak lihat dia kita misalun na hormi udah muna pas
satu nakatanya namin doa kaparbuni holo. Andorang so hubatan kasadong do penahuran boha manggoro. So nari do masuk tu jabu-jabu nasa binukan di tangan na. Mau lihat tema raja nami jala di bagasan upuk dok ser ni roha hai mar pangidoan jala partikian nauliom mari dok roha nami lian tapa masuk tu jabu-jabu naso pinukan ni tangan nai. Mau lihat tema manggoro. Jadi nama lapatan duk sipulan non pak kata yon tao masuk ma tu jabu-jabu nasa binukan di tangan na. Nah, kabisian non baru marah kita marsipang anom. Ati adong nama benar cara malah cara. Ati adong songon idok ni amang boru nakingani bulan tu Tangerang mana tu Depok. Baru irang. Song ni marah te mang boru te. Ba ai burido roha nami nya jolo marsipanganom ma alana o. Nasongon na makuling siubeo non. Ala enak pisongoni dos rohata. Naneng dohonok ko amang boru. Nauli do to nauli do. Alaya sa jolo buhu-buhu niya. Ang kasih laut tay mulai dari marsipangano kita non masuk kita musik. Jadi artinya dong si pulang non masuk tu jabu-jabu nasa pinukan di tangan na babu na kita marsipangano songon dadok nakingani ati adong nanda holak hutana bismillah. Jadi atas songon lima pandabok nami moldoros rohata songon lima non taulahon dapat ku di mamang boru ati adong dokena naso tahatai masih pengen otak maju hidup. Wasit kita orang ulang-ulang air asik kok be. Iya. Jadi tadi waktu permasuk nama yang namang guru, na pasti nakingan perjono ma tulang domba gaul baru hula-hula menalu. Jusulnya kadongan tulukon mamerek dia kapar pikian kan di dong kamu nak longgar depan pikian alai unak gabesonia na carai alanan prodo be bang sina Roma na parjoro contohna mulai hula-hula na marhamaragi be unak pola urutan-urutan naibi atas sama di dong nak dapat dapur oh Nauli raja nami asal ma dia Ya. di dos di rohata. oh Nah, sepaka karena binuhnya kamata raja na so jadi oseo taido. Jadi mulut sunipe anak parjojor na isi na parjojor rohla non mara raja nami tulang na buju. Bihado maksugut. Sekaligus do boloro tulang panggal maksugut dibayar ulos sabuk na tormangi hukma do aka ulos bolok mana bajolo ubasa tersaha jolo na dua on ulos saha baru usia dula atar boha. oleh teman baru. Jadi molo dengan nan yang jala somalna molo di bona pasugit jolo mardalan dona dua. Itu dia itu. Alai molo di parserahano kita unang pola 2 hari masuk. Unang pola 2 hari masuk. Ai hula kami songoni jolo saha majoon baru oninna. HP ngo hubung kami perkuin nami, guru nami ngisi bunga. Jadi kena orang sumat dan nama ngurangi ruhut di parada dotai dan orang nama ngurangi kami. Asi komplot non isi sudi. Abe mulu gelo masukkan non tulang keluar musik masuk kami keluar musik masuk musik sehali masuk mah buruk. Oh, nauli. Iya. Kupasan tami mah. Jadi satabi raja kami tulang nabuju asahu karyaso jolo tuhabi akka namar donga tubuh suksoni boru nang akali ali nomor sahuta. Nauli mah. Di yang perhubungan ini sebagai ini di atas jadi dia pesan king kita pengen neratus jadi jarang sana di lapan apa tapi dia makan di jaroha mengapa alai pangidot ang bori nakin di dapat alai rasa maluhani sebagai tulang dakya hulu kita lakukan dengan dona kamu kami king adeng gan di dot yang di dot ang perhubungan semua pangidot mune aja ang jolo bersih setengah aja ida baru tak terus sama bemok di berenang
Jadi unang dahulak na tao din na ito matulog sa awan. At kamagoro pasti na mga akado kamagoro namin. Lalo na naman yung wala. Mali-mali itu. Campur kasih. Pahali na kamagoro namin. Walau. Jadi asa hukan yasu jolo tuaka hadi namar domat tubuh suak somoni tarumo bi burunani. Do ali-ali domat tahu kate mangijuti kimajuan raja nami. Jadi sonima dihita saluhutna akkana maramaranggi suak somoni molo tumadong sian akka domat tubuh nami tuga manumba. Nang domat sahuka suak somoni umur siang raja uluan kayu tinggi, tamu di hamu, boru berenang. Nunga sada pakatayon rap doho uduran di hula-hula. Jala marsogot jam 10 sir mulai mama jalo uduran di hula-hula dapat jolo mana naisi mana pak jolo nak kino sah di nasunang pola gabe jeda wakui gabe terbuat masih aturan marsugot manang buapan alai anggo tulang lubang gaul postoro hakku dak terlambat anggo halako jadi sila lima asa tokai ngot kan mobil majamu do masauganan ale nama kamawi hami suatsoni boru nami alana marsugot ulauta di pernako ni makanyari sir jalon kauduran di hula-hula asa tomrani hamu makubasi maulupi hami ima buru nami bere nami gabere saluhutna ima sipatul hasor nami tuhamu saluhutna budima. Jadi akar somor tung di ronga cahutan nami di ronga cahutan dakinon aku guarna. Tunas marsada kayu tinggi di hamuno macaudan nami nakini memang di pamuhaya dok sautek keterlaluan tinggalan dapok dotik kina jala jumpa ubasna tentu di peutiruk kamu do sama dia pak kateon nami pasar kami dotik ki turu macahuta nasian kayu tinggi suak somoni nanon si raja uluan partiga dok pasar kami tuh hamu. Paulia tema perjodoh tarok tua mata pardeka basai di Borinon. Nakini nunga tutakas kayu utami pakation di hamu damar hula-hula tadi mau tulau bersubut mau biar katu tulang muna. Hami siandong sauta si panulo pinauli mahami satu dina pos maro hamuna tulau bersubut rade mahami makubasi manangahas sa uwatan nami. Songoni mahata yang kami mengusahakan mas basara bagaimana? Jadi Raja Uluan kalian. Oleh jemaah yang berdoa Tuhan di mana rasa aku tertikian Tuhan. Jadi kalau dia cuma diamu itu orang yang bilang itu pulang lagi. Kami masuk dengan seluruh besar. Menurut dengan mahani. Betulan musuh itu bapak kita menurut presiden ada belum musuh. Kemudian teman sampai itu. Jadi mau dia mak pasal kami Tuhan mudo ngasautan nami nasian kayu tinggi suak somoni semua di Raja Uluan nasian kayu tinggi. Partikan dulu pasal kami mau legoto gudang mak pasal kami Tuhan mudala maka tampak mahita maksugut majalo kuburan di hula-hula tadi mau lihat mak jadi soni mak dihamu boru nami jalan sokin naik sulang ala di gona ni pasokin do somon na di jujur mulu na kinonek suat tonoton ima hela muna do boru na beberi
Jadi maksud malam malam jadi di bona di pasogit do suatu nonton ima elang lalu dari semua buah-buah manak kasih akta Jadi mulai dari jadi mulai di mama guru saat ikan naik anak tinggal dun sipul kami saluhut nakam korong di hula-hula doon tulang masalah tulang kapal orang pun ada beda lagi ini laba pun ada ini iya jadi ada pusing-pusing nanti bisa mengapar hudulon kamu jo ada undang tabar sobat sebangunan duit Indonesia. Oh, jadi yang hidupnya dihirim roh alai ala memang suni maju partikian nambah. Nasihat dia pakai mati. Kemat sogut. Nasihat dia pakai nasi. Nasihat aja dipanggil dibuat di son bah. Ini mah itu tak tahan son. Lihat dia pak. Jadi mulai dia menganggur. Kamu yang tahu dulu dia nih. Gimana tuh? Kalau jadi kalau pada itu para potong-potong atau batin di nama kaiman si mana tadi kalau di bawah kurung peserta memang seperti itu. Kamu pun nami, buat kamu mah tuh suatu tulis si pangan. Cara panhogas, cara bagi kamu masih pangano, pagdolo mah tudurannya udah do tak tulang nami. Asa tor bagi kamu mah asa tor hatok menyebar mahamu. Jadi dokter Maida asal tampak mahita siap perjuk ke Raja Napasang. Di hamuna hula-hula nami tarbubi matulang nami raja lupang gaul saluhutna yudoramu do nak tulang nami. Di hula-hula nami raja manalu do yudoramuna nak tulang nami. Saluhutna jakka hula-hula na marhamar rangki bona tulang na upadoki hati. Suaksoni nang tulang roroba. Di son jom dohami pasahatul tujuh si pangano nama saudara. Patari dahon somod dia napodjot di rohanami di parmoding ni beremuna pelamuna. Marhite di bagasan obasol mangilo mangelek kami tuhamuna asa sadatangiang mahita salumobi kamu ula-ula nami manangyakon ima tarumobi pelamuna beremuna na bostang suak somoni dia kaberemuna dohot beremuna buru-buru na somat kamu dia dobedo marhite di bagasan obasol martinangi matong amata debata di patulus tangyakta dohot pangilatta saluna boy jupa na cinalahan na dapot na turuan na imasiroka nito din. Tuksonope na boy pasata nito hamuna tulang namin, hula-hula namin sa luhut na. Dalam tamatang yang lutu de batang, at nampor magulong na tinapor ng bunana, oras magulong na, oras ng hula-hula na. Jadi ala sekaligus alarak do pisi pangano na kay agamo ha. Mardala. Doon di padalam maju sa makanya ka jadi nang gabi untuk ngalung si. Wah. Lihat kamu. Tenang.
Paringan, orang Papua. Nggak ikut enggak. Besok ikut besok. Kalau kurang nanti kasih tahu, masih banyak tambah. Daniel. Dia lagi bete dah. Oke, sip. Halo, magano. Papa saya memang mantap, pertanian mantap. Tuhan kami sari matua kali Tuhan. Ala nang gelap dosa dan Tuhan Tuhan nak bolong yang. Set teman-teman kami, set teman-teman keluarga. Tetap kami pasatun. Kami itu berdoa kami di perdomaan yang kami salut kali Tuhan yang makhluk ini. Di sini akan pakaian kami. Orang ibu orang kami. Bilang Nabi, seluruh nama Tuhan. Wajian, amangku. Bertumpah berdoa. Kumpulan kami kali Tuhan. Bencana dengan berdoakan dan berdoa dari Rasul. Tetap berpasangan kami juga masalah namanya ini. Bahwa betul sesuatu yang kumpulan kami asal jalan berdoa. Oras orang Pardita. Oras dah. Isi dulu. Isi dulu main. Surung. Oh, aduh. Mantap. Bang, ayo bang. Ini dia. Bang, ada itu. Dua kan? Bye.
sungguh sahabat iende Oke, nanti kita lanjutkan setelah selesai makan ya. Sampai di sini dulu live streaming ini.